NSN IM की threat amasung security ki akanba section warang barakta Manipur government and noni amasung Fairzool district sanga kre. Manipur ki NSN IM lagtho haiduna khwairaman kaithel gi pafam phambi singna wakar khongse sakre masini bidang pung taretagi ayeng pung kunmari gi Manipur ban kaukre. Teknopulamadi Noni district at Hokiba ambushing the security at over Lake Haina, Manipur National Democratic Front, Maral Siraki. Amasung FC Zalil Sada Hills na Barhunka AFC Kokaza Asambu, Panjal Mari and the MAIPAKPI Duna, Sismiki Semihani Sankre. Mayam Kurumzari, Adomni Ambidibus Impact News ni, Aitakalam Siam Kana and Housing Punza Si Pau Gimaruba Pausing, Miam the Pizari. Security Akanba, Sistorang Barakta, Semester Okram Ibobina, None Long My District Nasi Sangakre, Luina Manipur Singama Tam the Ladiba, Lalulov Singasi, Miam Kara Pelabangakani, Makwin Satari Batong Singasina, Maram Oirega, Matam Karagi Manunda, Makoi Sangzapam Later Haina, Seminisana Fondo Cre. District Administration Noni and Sindana Noni Common Ground, Pangtoki Bator Maduda, State Minister and High Kibada, District Semni Kodimaka, Kanlup Amagi Kanduna, Paikat Patorangate, Kundaminariba, Kanlup Kodimaki Ifanaba, District Semani Haiki, Mangna Makatana Innocent Ayambu, Nako in the Seretun High, Paleva Government Asina, Miamgi Ifanaba, Tabak Torom Kaya, Paikalapa Asida, Mako in the Manipur Tugaiba Palm Libadu, Oero Kanduna, Sakut Kongtang Singasi, Tindahale, Nation Project Kaya. Tingjilakpa lambi thong sengbat sakat pa kayada ayat papiduna sakot khongthangda thintahananaba honari haiki moina lan hori bisda ahan bada ningkha tamba mathangdana community amakha moi manipur se jati amadai hena jati dudi kanano mayamna dum khangbiramani moi jati amakha dei hena manipur se ubu ngamdeba lairibase community amakha ki district se khoi pije banati ba community mayam leiba jalero khangde kuki jawjang ki khangde leiba mayam se leiba kuki sinau khangde se leiba nepali khangde maitai khangde no leiba mayam sigi welfare ki development se result tawna ba easily phangba ngamna na ba purely on administrative convenience ki pibani adigi hanane tongjai maringa na halaman haba bisnupur nungba do hoji loido rabane ba mayam ngasai gi leipak ningba community ama khaptai khanma kambu do maduna disturb torom dadi nahan loir dom ne moina ban blockade to biram dadi mayam se phane hobate pungaba phadana sangadam ne ba tampaki organization hoiba yai single organization hoiba yai praja singna noi se kharabni wo omne people are really fed up you people Laloba Singna Tauriba Singasi Yamni Henmale, Miamgi, Yohok Lan, Soydin Lagani, Matamaduda, Kadai the Siamanga, the Hinasu, Masiki Tormaduda, Gaikana Fondoki. Nakalamuramda, Loksau, Bong Yangamadi, Masiki Tauram Pangtok, Mapamda, Toki, Banaway Kapa, Getaudo Adubu, Akanmamong the Kandem Taurdana, Gaikangam Hai, Lumpu Tauduna, Masimana Harpangamba, Makoi, Mirol Sudabamiki Tingaktani Haina, Deputy Minister, Gaikangam Nasau Mang Hai, Lumpu Taubada, Kanana Sangjapam Pigadagi, Pibagi Haibadusu, Kanana Sangjapam Pibagi Haibadusu, Chapsana Kangi, Madugumba Tawangado, Matung the Tobigan Haiki, Mangna Maka Taraduna, Nestan Highway the Satliba, Gari Singdagi, Paisak Haiduna Hingliba Makoinasu, Highway Singda, Ban Blocket Tauribase, Makoi Masa Matanta, Sarah Hiena Bahona Zabani Haina, Nakoinana, Innocent Ayamusaiki, Lunana, Narang Noneda, Nomai Kapaki Taudo Aduda, Public Sokani Kanbadagi, Police Ki Maikadagi Kut Hankidab Adubusu, Deputy Ministerna, Gaikangam the Taba Pongdoki. Irandam, Sakandana Hazana Kudon Pibabu, Shawningana, no make up to Sanadana, Ina Hanba, Ikaidabra, Natik to Lady, Laga Kulai Pimus and Kamuna, Masikumada, Karikawi, terrorist. Presagi Marakta, Ketchelaga, problem create on Hanaba, it's an act of cowardice. She was a Niki Chikawi, Tonali, Mamma, Mamma, Sent Nagatani, Nupialang, Marakta, a power service. Hero nate zero ni. Lanhau mo di waiting ba? Lanhau mo ki theory di khang da ba. Allah, par kani nongmai na thengla bi phau de no khai la ba phai. Praja gi ho la kani, zot khok ki, u khok ki, lan la kani. Adu kan na khai lai phang dei roi.
मिसी बिना था मिकम मेरा खोन थल गई से कभी भी खोन सिबो नंग की फैमिली ने थोड़ा बड़ी नुमाई करा हरा उधर आर्मी ना बड़ी पुलिस ना दाग थी बड़ी के लिए किया मशीन गा न कोई मशीन हाथ की बा न चिंता मशीन हाथ की मशीन गा करा हेली Minister Okram Ibobi Singana se Ferzol District Pusu Sangad na Miamda Kusinakre Sangabagi Thoramadu the Deputy Minister Gaikangam Revenue Forest and Environment Minister I Hemosandra Singh Hill Areas Committee Siamin Suoriba Department Assembly Constituency MLA Salton and Amo Horticulture Soil Conservation and Kadagi Parliamentary Secretary Bongjagin Valte Susambu District DC Lumin Tanghau Kip IAS Ferzolgi Nauna Appoint Torba DCA Tombi Kanda Singh IAS Amadi Nauna Appoint Torba SP Manimohon Singha Amadi at the official Singh Nasariyaki Ferzol District Asi Kalum Amakak Tagi Semanate Singh Amadi Tam Aniki Kalmanana Sakwa Taurangi Tabak Asi Paikat Nabagi Semani Haina, Same Minister Nafongdoki. Deputy Same Minister Gakangamna State Asida Maru Oina, Anoba District Asida, Upon Basaktam Purapamatautai, Haina Fongdoki. Manipur innocent I am low to Haiduna, Quaraman Kaitel Popum Pambi Ima Singna, Soba Wakar Concert Mangas in Fale Satkre. Ngasi Numidang, Pung Taretagi Haying, Numidang Pung Taret Fauba Pung Kunmarigi, Manipuban Suka Ukre. More Lambigi Koksa, Loksa Omadi, Bongyangda, Sakangdaba Singh ambush Taudana, police personnel Ahumhat Kibamasung, Kaya Amana Soon Kibagi Mayukta, Kaitel Marilanaba Ima Singna, Wakar Concert Adu, Satkibani. Kaitel Marigi Masing Aduna BT Park Tagi Hau Kiba, Concert Adu, Samamakong, Koiduna, Kangla Get Tamalaki, Mafamadu Dagi, Kaitel Tamna Han Kibada, Police the Tinglabasu Ima Singaduna, Nampudaras, Papan Tamna, Manipur Tugai Nabasimba, NSIM, Manipur Lautu, India government ki, Taung Yaning the Haiba, Kolau Lautan Laki. Rasvavan Mamang Europada Su Kolau Kaya Lauki, Mafam Adudagi, Kaisampat Tamna Concert Adu Laga, Wayang Lakai Lomdagi Kaitel Tamna Mohanki. Hayengi Pung Kunmarigi, Ban Manungda, Essential Servicing, Dharma Karama Masung, Lu Hena, Lainabagi Damakta Tabak Tauriba, Singidi, Komtokani Hainasu, Pongdoki. Manipur Sida Hajik NHA I am not Tauriba Togo. They don't to get Tabak Boy Koibo, Manipur Tokai, Talaba Tauriba, Manipur Pazai, Mabia Kutuba Yabamoy. I koi Hoden Undagi Pung, Tare Tagin Hayan Pung Tarepa, Manipur Bantogani. Aduda Kanigumba, walk to Rungo, Kudumak Jelagadi, a Pabata Daito Akai, Toy Masaba Sagi, Daitoni, Achebo Yama Makata Kongdang, NSM I am Handora Kadi, a Kanba Kongda in Matata, Katen Madina Kanba Kongdang, Tangan Hyper, Pirata Taptala Nepale. Tenobal District Sangabagi Matau Taukiba Police Sing the ambush Tau Sindana, Missimina Tau and Kibadabo, Yanida Fong Doctor Nangasinamidang Pung Nipandagi, Hayanamidang Pung Tarit Fauba, More Pumba, Bantaurani Haina, More Getongan Tawan Balup Sing, Koki Women's and Women's Right, Kano Pok Upon Monopilo, Nupi Kunai, Sakot Lamsing Lobe, Minority Women Development Society, and the Muslim Women Development Association Morina, Punatopasir Laman Heidi. Amor the Narangi Tautok Adobo, Mighty Council Moria Masong Women Action for Development Watnasu, Yamna Kanna, Yanida Fong Dorokli. Tenopal the Lalobani Sing never sing attack Saturday Manipur Police Personal Ahum Hatkiba, Nungaida, Yumkai, Kaya Maita Kibagi Taudok, Noneda, Tractor Nomai Capsule Paki Taudok Singasi, Akan Mamonda, Yaning the Haina, Bharatiya Janata Party, Manipur Pradesh Natador Pachula Manafong Dorokli. State government at Matam the Maralay Sing Tidoktuna, Akan Basarak, Piu Highness BJP Manipur Pradesh na demand Taurokli. Am Adami Party Nasu, Sierra Mada, Ngarang Tenopal District, Sangabagi Tauram, Mangwina, NSN, I am Sing never singna. Landa Sataduna, Manipur Police ki, Mioy Kara, Asiana Town Kibabu, Awaba Pongdorakli, Lone Manipur Miamna, Manipur Rifles, Manipur Police ka, Kusam Naraga, Loen Order, Panana Honamina Haina, Sierra Sinamakatari. Amon Nangarangi Taudu Adubu, Pang the Baki Tawni Haina, Manipur People's Party, MPP Nasutadoropa, Sierra Madhaidi. Center of the Manipur Langakna, Kodak Tamatic Saba Tabak Lakot Kadabani, Manipurda, Lady Innocent I am came Kudimak Taktoki Kadabani. Amadi UN Subusu, Aina Yadaba Loop Amani Haina, Lautokadabani Haina, Serious Namakatari. BJP Young Atopa Political Party, the MNDF, the Matang songs directly, Lunin Nangarang, Tenopal District, Sangabanamita, Tenopal District, Mapam Anida Underground Group Amana, State Police Kimatakta, Kut Tarak Pahaibasi, Aikoi, Punamakta Singlabani Haina, Manipur National Democratic Front, MNDF na Fongdorakli. Ngasi party asigi Bapurada Labor Office the Palmis Nabamada, party asigi Senior Vice President Manipur Hanagi Minister Bijoy Koizamna,
ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯣꯅꯦ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯇꯝꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯂꯣꯂꯨꯞ NSNIMꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯐꯪꯏ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯄꯥꯡꯗꯕ ꯑꯃꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯅꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯁꯣꯛ ꯑꯄꯟ ꯅꯪꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯀꯟꯅꯔꯤꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯄꯥꯔꯁꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯏ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ MLA ꯀꯌꯥ ꯌꯥꯎꯒꯗꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯅ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯍꯣꯕ ꯂꯩꯈꯤ ꯇꯥꯛꯄꯅꯤ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯅꯣꯅꯦ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯀꯤ ꯀꯦꯝꯞ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯟꯁꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯣꯔꯦ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯅ ꯃꯤꯁꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯅ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯇꯧꯕꯗ ꯄꯨꯡ 1-2 ꯆꯪꯅ ꯆꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯋꯥꯕ ꯄꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗꯅ ꯂꯥꯂꯣꯜꯞꯁꯤꯡꯕꯨ ꯅꯝꯊꯅꯕ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯄꯗꯅ ꯃꯅꯤꯡ ꯍꯟꯕꯗꯧꯅ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕꯕꯨ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯀꯌꯥꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯌꯦꯡꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁ ꯄꯥꯔꯁꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯃꯃꯥꯡꯊꯛꯇꯒꯤ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯂꯨꯔꯒꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯌꯥꯅꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯕꯔꯥ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ NSNIMꯒꯤ ꯁꯤꯖꯐꯤꯌꯔ ꯌꯧꯗꯕꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯀꯩꯁꯥꯝꯊꯣꯡ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯑꯦꯟꯁꯤꯗ ꯍꯥꯟꯅ CPIMꯒꯤ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕꯤ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯔꯣꯃꯣꯂꯥ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯋꯨꯃꯦꯟꯁ ꯐ꯭ꯔꯟꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯍꯥꯞꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ 2018ꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯀꯩꯁꯥꯝꯊꯣꯡ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯑꯦꯟꯁꯤꯗ ꯃꯤꯔꯦꯞ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯡꯗꯕꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯏ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯤꯡ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯦꯅꯤ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯐꯣꯔꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯤꯕꯃꯈꯩ ꯅꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯔꯛꯂꯣꯏ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯁꯨ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯔꯛꯀꯅꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯡꯅꯩ ꯚꯥꯔꯠ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒ ꯌꯥꯅꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯂꯥꯂꯣꯕꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯒ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯒ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃ꯭ꯌꯨꯆꯨꯋꯦꯜ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯆꯤꯡꯅꯕꯗꯨ ꯐꯥꯎꯍꯜꯂꯦꯕ ꯁꯣ ꯐꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ NSNIM ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯖꯐꯤꯌꯔꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯦꯛꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯗꯕꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁꯁꯤꯡꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯗꯨ ꯑꯩ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯂꯧꯏ Senior Citizens for Society Manipurꯒꯤ 12th ꯁꯨꯕ ꯆꯍꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 19ꯒꯤ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 1:30 ꯇꯥꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ Senior Citizens for Society Manipurꯒꯤ ꯆꯦꯌꯔꯃꯦꯟꯅ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜꯂꯛꯂꯤ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯁꯛ ꯅꯥꯏꯕ Senior Citizens ꯈꯔꯁꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯦꯌꯔꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔꯁꯤꯡꯅ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯅꯅꯕꯁꯨ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜꯂꯛꯂꯤ ꯃꯌꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯑꯦꯟꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯀꯣꯝꯂꯥꯈꯣꯡ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯟ ꯈꯨꯅꯧꯗ ꯋꯥꯛꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ KS ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ KS ꯔꯇꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯚꯦꯂꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯖ ꯑꯅꯤ ꯁꯪꯒꯥꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯁꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯪꯒꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯋꯥꯛꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤꯃꯌꯨꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯉꯁꯤ ꯁꯪꯒꯥꯗꯨꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯁꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯊꯣꯡ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯌꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯦꯡꯃꯥꯏꯖꯤꯟꯗ ꯂꯩꯕ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯆꯠꯊꯣꯛ ꯆꯠꯁꯤꯟ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯂꯣꯟ ꯏꯇꯤꯛ ꯇꯧꯕꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯄꯤꯔꯒꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯀ꯭ꯔꯝ ꯏꯕꯣꯕꯤꯒꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯃꯈꯥꯗ ꯆꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯝ ꯑꯅꯤꯃꯛꯇ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯗꯨꯅ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯀꯌా ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇꯨꯑꯦꯟꯁꯤꯒꯤ MLA ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯦꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯑꯦꯟड ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ KS ꯔꯇꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯉꯔꯥꯡ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯂꯣꯛꯆꯥꯎ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯣꯡꯌꯥꯡꯗ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯄꯥꯔꯁꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯂꯥꯟꯗꯥ ꯑꯗꯨ ꯀꯟꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯚꯥꯏꯑꯣꯂꯦꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯆꯠꯊꯔꯒ ꯀꯩꯗꯧꯅꯨꯡꯗ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯍꯤꯡꯁꯥ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯔꯇꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ Department of State Council of Education, Research and Training Government of Manipurꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ District Institute of Education and Training Center ꯑꯃ ꯃꯌꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯁꯥꯅꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯔꯇꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅꯁꯨ ꯎꯔꯦꯛ ꯎꯌꯨꯡ ꯇꯝꯈꯤ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯐꯝꯗ ꯆꯤꯡ ꯇꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯈꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯃꯌꯣꯟ ꯈꯔ ꯈꯛꯇꯗ ꯁꯦꯝꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯗꯕ ꯈꯨꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯁꯪꯒꯥꯕꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯌꯥꯎꯅ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯆꯠꯄꯗ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯦꯝꯕꯨꯁ ꯇꯧꯈꯤꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯂꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯏ ꯚꯥꯏꯂꯦꯟꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯄꯣꯔꯛꯑꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯋꯥꯍꯟꯕ ꯅꯠꯇꯅ Imphal East ki Khundrapam Standard Constituency ki manung sanba Pauravida nanglo saba lainingthau puthiba multi-purpose community hall ama ngasi Manipur State Assembly ki Speaker TS Lokesu na sangaduna miyamda khusinakre Community hall sangaba ki thoram aduna Manipur State Assembly ki Speaker TS Lokesu na ngarang tongan torba mafam singda khulai paiba singna sathakiba thawong adu pangdabagi thawong ni haina phongdoki
ngasi ke thoramadu da ngarang ke thaudok te laikhidra ba Manipur police ke personnel sing mafamda minute to minute leftna awabasu phongdoki Sengana bak imbus tol jaga da lo cha do on both side of the mama musu mani gasu asam phal lai bane paramilitary have said central government in makha da le har be imbus tol jaga da su yam na critical le jaga ni adu da to men na yengro la hindu mambai se BJP sakar je kaya mo sathi ge bi yo national highway have said Manipur government in makha da le bane Central government in Makadaleva, Adun national highway. Police personnel sing matak sakhangdaba sing na ambush tawkiba matamda national highway number 102 da Assam Rifles sing na ngak sen khide police ki distress call tavi khide haina pause sing da phongdolak pasi pham yaudaba aran bu wafam ni haina headquarter IZ Assam Rifles South ki PRO na thadorapa serula mana phongdorakli Serula duna makha taraduna ambush thokiba mafam ani asi lokchau COV dagi kilometer ahum amasung khongkhan COV dagi kilometer lapa mafam ni aduna adugi sumathakta numit aduda road opening operation ge planning amata pangthokide Assam Rifles na matam punamakta Manipur government amas Manipur police ke mateng pangduna lakibani hainasu serula sina makha tan phongdorakli Bishnupur district manung sanba mafam amada namairakpam Prem Kumar alias Bungsha Sahi Kuntaruk apopaning thiam hairiba nupa asina Sahi Taranithoi khakta ngai mairin pimasa amabu ikai khunaba mangan bikre hairi Manipur Press Club ta pangmi singuna amada thodok adugi mayukta semkiba JSC ge president RK Tomishna Prem Kumar hairiba nupa asigi mayumda luhongmagi thaba inkhang mateng pangnaba lakibi nipimasa adubu research card leirusi haiduna pothoklaba matungda nambol gi lambi da koipu pudana nupi oibigi ikai khunaba su mangan kibani haina phongdoraki Tombisna na makha taraduna nupimasa aduda Prem Kumar na thodok asigi matangda kanagomba mi amatada haidokpa yaroi haina kihanbaga lonena wasakhanki nupimasa aduga nuksinajaba nupa adubusu Prem Kumar na nampuda phone tawduna kawhallaga selanki thodok adu khangnarakpadagi Prem Kumar masana Bishnupur police da sarena tawki December 12 da court puthorakaduriba Prem Kumar si kanagomana bel da lawthok naba honaranabadi miyoising adu khundagi tanthokani haiki Nupi angangda challenge tawba yade haiba violence tawba yade haidana India government gi ek ki makha da leiriba aduga leiriba khoi gi lo mayam sibu thawoidadana tawra iba nupa se asina lam hen kharaga su mama mapa oiba magi kalik le horiba singdo aduna lakadoriba tang 19 gi nungthin gi pung ani phawgi manungda JC gi mafamda lakpiraga wari watai sanaraga akoi Janabama Puruknaba Honasi Hibwapamse Tamjari. District Style Welfare Committee in Follow Whiskey Pangpam Topa Allowance Manipur Government PB3 Haina Committee Sigi members sing na Pongdokre. Ngasi Manipur Press Lata Palmis Ngunabamada Style Welfare Committee in Follow Whiskey member S Nikiana Haukiba April Sunitara Mangadagi Ngasi Fawa Committee Asi Mailnaba Department sing na Miyang Sangbi than a Lakli. Hiramasida government ki Maikei dagi Lakliba December kun manga fabagi manung da hairi pangpam topa allowance sing asi pitok trabadi committee asina emergency oiba case natana makha taba case amata paikal arwei haina phongdorki loinana union minister da memorandum amasu pinaba thaurang loide haina so phongdoki Style Welfare Committee ki member singi sitting allowance haukiba 2015 gi April thadagi na ngasi bawa release tawdana leiri aduna sigumba sitting allowance for release tawroktabadagi Style Welfare Committee sing se phajana work tawba ngamak oidori maramaduna lakadoriba December gi tarik 15 babugi mamangda akhoi gi pending allowance sing se state government na thadok pidragadi next day dagi di akhoina anganga mari lenaba case sing except emergency natraga special case natana atai di akhoi case amata Pyro concern union minister amadi prime minister da akhoi gi pesa thadok pidabagi cases akhoi highlight tawragani lam karambadagi laiminari furup sing da khut thabagi thawong asi khodaktagi lepkadabani haina international peace and social advancement ipsagi cherulamana section 1 thamnakli united naga council gi miyoi singna khundari ba mafam asi manipur gi lamni haiba kaudaba sumgani samjaraba sinmi sing gari driver sing da nomai kapsin ba phubi ba asina UNC gi demand famangam loi narak mongsong da lumlaga kolai pai da misam sing da onsin da khut thaba gi thawong asi maril yaw da ba kanglop ki lisat ni haina sucherula sina hairak pagalona manipur laingak na so UNC bo manipur laimai da gi muthat na ba hona da ba
honaduna lup asi unlawful organization ni haina khodak ta lauthokadabani haina su taksilakli Hauki badi semani panda se minister okram ibobi singana lusingba Manipur government anoba district tare semduna matam kuineda gi demand tawdun laklaba jiribam mapung fabrevini district ama ohelakpa gi damakta harau nungaiba phongdok po inangasi jiribam higher secondary school da jiribam district demand committee jiribam na sinduna felicitation function ama pangthokre jiribam district asi picture taragasu tongan ba furup singna khundaminadun leiba maramna nungsi sanan amadi amat oina leminaba mathau tai haina thorum aduda saru yakiba singna phongdonaki Hausi matang swaida break matang lauzage Manipur madi malim ke tongan me ipau singalu ne khoi break ta yamna thun hanjarake impact news po me ta review Admissions open Temple of Learning School gi admission hauzare loinana school lasina chahi tarama pung farak pagi harau tayama phongdok paga iroinana satra sing naming chanbada khudong chaba kayam pizari khudong chaba sing asi akaknaba sit khara khakini thu naming chanbiyu khudong chaba sing si manghan biganu akupa marol gi damak Temple of Learning Kanchipurda contact tobiyu Admission open Royal Academy Wangjing gi pre-nursery digi class 10 fawgi admission hauzare khudong chaba singdi pre-nursery gi oina admission lemna tawzagani first rank taba singi free tuition fee HSLC exam da Wangjing center gi oina first tabada lupali sing taragi mana pizagani salient features singdi dedicated pre-nursery class compulsory computer education internet ki khudong chaba ni chingbani ngasimak laktuna mingchan biu akupa marol gi damak Royal Academy Wangjing da contact tobiu Beneath 100 meters from the Earth's surface, naturally filtered through saline stones, pure, clean and healthy water. Break matungda taran uksari hoji makhata ba pauda Agriculture Department kaukiba manager farm gi damak da form thazin khraba matungda reject tawrlaba candidate singna post asig exam da makhoisu than gadabani haina phongdorakli Manipur Press Club ta pawmising unaba ma reject tawrlaba candidate Serauzin Rahmanna haukiba nabi bakun maridagi department asina BSc level gi assistant technology manager amasung block technology manager gi farm launaba gi dam form thab haurki kaukiba farm sing asida eligible oiba gi matung ina form thazin ke form thazin khraba matungda admit card issue tawramdai da reject candidate list ama tholaki Department satuna thigalubada BSc level gi farm natti haina department official singna makhoida phongdorki hairi Rahman makha tarduna department asinna thokiba cherol gi matung ina form thazin kibani niyom lan reject tawraklaba candidate khudimakki admit card issue tawgadabani karigumba hariba dimana sipidravadi exam thingjingani su haiki admit card issue tawraga moina corrigendum thuaga lakhidravnina matam sangna aikoida matam manghanba aduga aikoigi yamna waba chainung sida aikoida awaba nungaitam mayamdu yamna aikoida thengna halabnina makoina habiba notification si yauriba BSc oblique habnina aikoi isamak exam si face tawjaningi exam face tawning be apamba le Lilong Police Station manung sa manunggaida maitei ama sumaitei pangal furup singi marakta thokiba laibak thiba thawdo adugi matangda Manipur Muslim singi civil society organization tarama thogi apurme phama mangasi Lilong dam makhongda pangthokre haina lup singa sig apurma serula man hairakli mifam aduda thawdok adubo ninda tawropakaloina thokiba thawdok adugi matangda lengak asina judicial inquiry tawba media house singna asumba da yumpham oiraga pau phongbinaba appeal tawba mafamda khundariba community khudimakta pongning fathabinaba haijaba madi nungai maitei laikai maitei pangal foruk miyoi ahum soan kibada tuminalation kiba police personnel singda action lakhnaba taksin ba haibana sim warib kayasu ngasigi mifamaduna lauki haina makha tarakli How to preserve historical landmark and names haiba hiramasida nomagi oiba khananaba ki thoram ama pangthokre khananaba adu all clubs organization association MAIPAKPI akomlof na sinduna Manipur Press Club ta pangthokibani thoramadu leisema sana jawba yauna lamdamasigi leiriba tongan civil society organization amasung mioi kayana saryaki ba wangang loisingna yelongai dagi leraklaba mafamda yum khara honglaklaga mafam adugi maming matha hongdolakpana ungkhanaba kaya thorakli asiguma thawang asina matam kuinadagi lerakliba nungsinaba asi khangu thakta manganbagi masak ama oidaba nate
ꯑꯩꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯉꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯏꯁꯥ ꯏꯁꯥꯅ ꯉꯥꯛꯆꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯅꯥ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯂꯥꯛꯂꯒ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯡꯁꯨ ꯊꯝꯂꯛꯈꯤ Any fruit also, according also, Nagoya Rosaki, Tagai Potanamatan, Matumina, Home Dumiana, Bamin Home Wives, Luchana, the Sugar of the Clay. Home was that, according I go to me in the top, I go to me in the top, Matanui Miana, Matanui, Jan Takatula, Matanui, the communication by the meeting law, advised over the community, after state after the Hongkong deportment, Tamale Handi, right over the time of the year, what if no kind of movement of the time of the law, my Thomas Sumara, I know, I was right on the Imphal West District posting Tariba service water singna Masamang Amadi Yumgi Musing online the registration Toba Yabagi Arubamatama December Kunmari the Oregon High Imphal West District Deputy Commissioner District Election Officer Gi Sirloman Kanglakli Luna Lak Liba December Tarani Panda DC Complex the Labor Kombire Holda Pangto Kadoriba Service Ki meeting the District as the Ladiba Battalion Sing Commanding Officer Singna Sosoi Sweden Yana Basu Sirlo Cinema Katari International Film Festival of India gi IFFI chapter in Northeast ngasidagi Palace Compound Labor Manipur State Film Development Society gi auditorium haudokre ngasidagi haudana thas ki tang tara mapan faba sathagadoriba film festival asi Directorate of Film Festival Ministry of Broadcasting Government of India amasung Manipur State Film Development Society ga kusamnaduna pangthokpani festival haudopaki thoramaduda Ministry of Broadcasting gi officials sing Department of Art and Culture gi Manipur gi officials sing saknaraba filmmaker Aribam Siam Saramamadi Lamdamasigi film pamjaba miyoi kayana saru yaki Hariba Film Festival asida India yauna mapal lamdagi khangalaba film tarahumdoina utkani hayengdagi hauna ayupum mapan makai nemit yumba pung tarani thoi nongtil pung ahum makai nongtil pung ahum makai amasung pung manga makai khudingi film utkani ngasigi film festival haudokpa namita Korea gi the Throne haiba film asi utki The Directorate of Film Festivals is actually helping in promoting the regional cinema. Thus, of course, it is not a very happy term, but it is known as regional cinema. We can have more meaningful film festivals. Here, in collaboration with Director of Film Festival, I think Director Mr. Central may think about this, and so that the promotion of Indian cinema at the same time, interchange of ideas we can have for the Southeast Asia. Aikoi pabung gi haiva film bu piracy tawduna cassette yolambadagi faraba basikung lerak asobadagi ningomam ongbi Landoni Devi bu police ta sinraba matang ngasi Imphal West Sub Judicial Magistrate mamangda puthokre mahak pu December 18 fa police custody da thamna bari ma lauthakre film asi nauna yole haiba film asi lona yole haiba paw fangbadagi film asi gi producer gi team na drive sathabada thangal kaithelagi masinda Landoni na lambida thaduna cassette asi yolambadagi faba ngamkibani Kanagumana loan yadaba black ta film yolamba thoklabadi karigumba hiram amatada negotiate tawroi lonena logi phangpham thopa serak soidena phangangani haina film forum Manipur gi Secretary General Somen Marang sana phongdorakli Eastern Digital Entertainment na nauna puthokadaba Manipuri film sarogi haunabi matung inna ngasi yaifa thawni thoram Lamdam asigi isai mayak aiba khaidem imogi thami banda laiba yumna pangthokre film asigi editor amadi direction na Pappu Nongthombam story amasung screenplay na Mangal Sabumamni Hamom Sadananda Ratanlai Ithoi amasung Medha Konthaujamna film asida saktam langadori Sana Laibak Nasom artist ki bahalin amasung penagi artist oiramba loinena Manipur State Kala Academy amasung Manipur State Sumangla Council ki festival competition kayada sahi kunthra hena saru yaramlaba saknaraba musician Kun Sarjit na masagi anaba madagi ngarang December 15 da laikidre maana laikidabada
sana lebak na som artist na mifam mafam dana awaba phongdokre oza sin lekidaba asi achoba mangjabani amadi imong manungi awaba da su sharu yari haina sana lebak na som artist ke secretary y nilasandra na phongdorakle Amlong Kaitel Fambi Apimanapi Loki member Ubatanatana, Laivaki Uba Tauram Kayada, Soba Taudang Laurum Kibi, Ima, Nong Tomam Ningol, Guno Nalekidabada, Union of Social Upliftment Kurai Masung Lamlong Kaitel Fambi Ima Sing Ova Pongdokre Haina, USU Gisiramana Fongdorakli. M. Ramani Devina Manipur Legislative Assembly Anova Secretary Oire, M. Ramani Devina Haukibanabi Magitang, Tarani Pandagi Assembly Secretary in SARS with a Taupura Pagaluna Mahaki Tabak regularized. Taunabagi matangda Manipur gi government December nipan ayaba pikre lunena December taramarida speaker test location ayaba pibagalunena Ramani Devi bu full fledged secretary oina order thokibani panma yabadi M Ramani Devi asi Manipur Legislative Assembly gi anisuba nupi secretary ni Manipur State Sumang La Council Sin Haying December Taratarita Pang Tok Pahawani Haina Tauramba Sumang La Ning Tam Kumai, Lisuni Taratar Ado, La Liba December Taranipani Hauraga, December Contra the Lorekani Haina, Kangalakli. Manipur University Students Union MUSU Gisahi Sigi Mikal Scrutiny December Taranipani Ayupung Tara the Pang Tokani Haina, Kangalakli. New Lambulant Infal the known Saba KVC said the Search Dedication Program was about to create. Search C Cookie Baptist Convention Gi Reverend Ngamza Pau Haukipna Sangaduna Miam da Kusinaki. Search Kusinabaki Thoramasi Hemp of Price Saktona Hudoki. Housing Nasinoma Gabasanabaki Pau. FC Zalen Southern Hills 6 Humpu Suba Sar Susan Singh KCSI CVE Memorial Football Tournament ki semi-final sangkre. Ngasi tournament se mapal kangjebong da sana ki ani suba quarter final da FC Zalen Southern Hills na Var Hungka AC Krokaza Assam Panjal Mari Anida Maiti Papiram Laga tournament se semi-final sangmangam ki bane. Tournament se semi-final sangkrava FC Zalen Southern Hills ki Sandaroi Saiko How Tuiboina Metski Tara Kutrama Panama Sony Pumanga Shuba Minute Sing the Panjal Ahum Sanduna hat-trick Funky Bagrunina Tang Tilen How Kip Nasu Metski ni Futaruk Suba Minute Panjal Amasanki Mets Asida Mighty Uraba Mapalam Gitim Ama Oriba Vahunka AC Korkazar Assam Panjal Ani Aduna FC Zalin Sadahilski Sandaroi Nelson Komna Metski Taramanga Suba Mineta Masamba Tanta Sanjaki Panjal Ama Yauna Barhunka Assembly AC Korkazar Assam gi Sandaroi Asop Brahmana Metski Humputaruk Suba Mineta Panjal Amaga Sanki Ngasigi Mets Asi FC Zalen Sadahils ki Sandaroi Seko How Tuiboina Man of the Match Taki All Manipur Football Association Ampagi Me Makada Sata Salibata Sigi Maridagi Hauki Tournament Sida Mapalam Gitimani Yauna Football Team Kunitoni Sar Yari Nogad basis Satari Tournament Sigi Hayang Match Lateroi Task Tarani Panda Sanagada Ahum Sub quarter final da Nodi Infal Sporting Association Nisa Tami Panama Song Mapalam Gitim Am Oriba Assam Regiment Center Silong Ani Lamba Daunaragani All India Football Federation Gimi Makada under 16 race of India 3 gi Lik Metsing da Aizol FC Mizoram Amadi Sai Football Academy Sel Football Academy Bokara Zerkan ani MAIPAKPI ngasi Kumalampak Main Stadium da Sanaki ba Football League asi ki tari subal Lik match amada Aizol FC Mizoram gi Sandaroi Masla W Ralte Langmul Sima Langmul Kima Amadi Sarlam Puyana Meski Kunitoi Contratar Amasum Tratre Suba Amasumari Pumanga Suba Minising the Panjal Amam Sanduna Numaliga Refinery Limited Football Academy Panjal Mari Amada Mighty Pipungam Kivani Satarliba Football League Asida Nipan Suba Metstana Sel Football Academy Bokaro Zerkan Sandaroi Mark Zotan Puya W. Johnson and Johnson Singh Amasung Ben Lafi Targian Metski Mapan Nifu Yankai Masun Yankani Pansuba Minutes Panjal Amam Sanduna Neroka FC Sangak Pamba Panjal Mari Ahum the Mighty Piki Task Taranipan Football League Asigi Makata Mets Ani Sanagani Ngangkam Bobby Memorial Second Division Football Tournament FC Angta MAIPAKPI Hari
ngasi tournament asigi kunthra taruk suba match amada TYWO takhel gi sanaroi tenderna panjal ama sankraba matungda SSC sector gi sanaroi thoina panjal amaga sanduna match asida team animak panjal amam sanaduna match asin draw sakhi Saturday tournament asigi kunthra taruk suba lektana FC angtha gi sanaroi Sudin amasung Jameson anina match ki ani amasung kunithoi suba minute singda panjal amam sanduna ASYC andruba panjal ani sinuda maiti pa pibangamki Imphal East District Football Association gi sinduna poiro khongjil gi Thambal no Sports Complex ta Saturday tournament asigi hayeng match lateroi thas ki tarani pan ma khata ba leg match ani sanagani haina tournament asigi convener na thadoropa sirula mana khangalakli Singjamai Kang tournament ki sahi yankai ma sohompu surabas singi oiba leg kam knock out tournament ta Singjamai Kendra Kangkun B semi final sangkre ngasi namerak pa mandop kam community hall singama thakta laiba Singjamai Kang sang da sana ki tournament gi mari suba quarter final gi match amada Singjamai Kendra Kangkun B na yama laksana Konthaujam Kendra Kangkun pa panjal taramari mapan mai thi pa piram laga Saturday pa Kang tournament asigi semi final samngam ki bani Singjamai Kangkun senduna Saturday pa tournament asigi ahanda semi final da Wangoi Kendra Kangkun amadi Khundrapam Kendra Kangkun anina thas ki tarani panda lamba taunaragani Ullauda Labour Sai Sak Center the boxing, taekwondo, weightlifting amasung goalkeeper ahum yauna football masana singi ahan basit Karagi selection test December kundareta pangtolakani haina center asigi in SARS ki sirlaman hairakli selection asigi damuk sahi tarani thoide ki tarani pan fawa ki manuga laiba sanaru singna December kuntar fawada application thajilapa yagani haina su sirlo sinama khatarakli Manipur amadi Bihar anigi bilateral series ki Anisuba one day match the Manipur MAIPAKPI ngasi luang samanda laiba luang pokpa cricket stadium the sana kiba Anisuba one day match adu the Manipur na tos ngamduna betting hana sanabada sanana warip lauki match asi the betting hana sana kiba Manipur na apiba over nifu yaudana over kuntrani panga ball anida wicket aramak turaga run sam kuntrataruk lawangam ki inning asi the Manipur ki batsman Sultan run kun lauki Masigi Pakumda, second betting sana ke Bihar na apiba over nifu the wicket mapan turaga subnagi run sam kun mangak laudana match asi run taramato de mighty nangki inning asida Manipur ki bowler Thomas na wicket ahum Homendra amadi Sultana wicket ani lauki match asida Manipur ki all rounder Sultana run kunamasung wicket ani laudana man of the match taki Manipur Cricket Association asinduna Saturday Manipur mas Bihar ani sanagadaba bilateral series asigi ahom suba one day match tha asigi tarani pan sanagani Varus Scouts and Guides National Headquarters na sinduna Karnataka gi Mysuru da mathang tha gi January tang ani dagi nipan fa pangthokadaba taratar suba National Jamboree Camp ta saru yagadaba singi pre Jamboree Camp ama Don Bosco School Singmairong da tha sigi kunmari masukun manga fawa numit ni subna pangtolagani haina Manipur State Varus Scouts and Guides ki serula man khangalakli hauji arobada maruba paamana pizari NSN IM gi threat amasong security akan ba success thorang marakta Manipur government na noni amasong Fairjol district sangatre Manipur dagi NSN IM lauthu haiduna khwaraman kaithel ge pofam fambi singna wakat concert sakre ngasni bidang pung tare ta ge ayeng pung kunmari ge Manipur ban kaukre Tengno Polamadi None District Toki by Ambu Singa Security Game, a job of over Lake behind the Manipur National Democratic Front Manal Simply. Amasung FC Zalen Sada Hills na Bahar Hunka AC Korkaza Asamu Panjal Mari and the Michael Piram Naga, Sisimic Semifinal Sankre.